patan anak Zelin yang makin cantik, yang makin soleha, yang makin cerdas, makin pintar, sehat semuanya. Ameho, terima kasih. Bapak Yudi, Ibu Maya, Ayung. Kenen rasane jalani hubungan, pikiran melayang, hati beri bisa bohong. Aduh gemerabine uang. Mungkin wis takdire mungkin jalane demeni wong wadon masih ana lakine. Aduh kudu nunggu berese. Coba Bapak Yudi, ayo Pak, nyawer Pak. Ada teh Pak, masih ada laki nih, hati-hati. Asik. Bapak Yudi pengen nyawer nih kan. Obat, masih jasnya bagus banget ya. Yang punya Melia Wedding. Obat, Bapak Yudi, Melia Wedding, Ibu Maya, Ayung. Simpati mana YouTube ya anak? Obat, cuma kantor yang hebat Pak. Saya ada teman Pak. Kita pengen kaget kawinan, nanging status jadi penghalang. Bapak Yudi yang punya Melia Wedding, Bapak Yudi, Bapak Yudi yang punya Melia Wedding, asik diirit-irit. Yen senang cinta kaget putusna senok milia siji di antara kita. Tobat, mungkin wis takdire mangkene dalane demeni wong wadon masih ana lakine. Aduh kudu nunggu berese. Bapak Yudi, Ibu Maya yang punya Melia Wedding, kok tuker maning Pak, kita kayak receh pokoknya Pak. Yang punya Melia Wedding, Melia Wedding, tobat. Ang Jayadi gelem gawa gorengan meneku ang Ayung iku. Kangge Melia Wedding aya patan sing duwe lagu Ayah Zailin, Mama Zailin, anak Zailin. Coba dilanjut terus. Bapak Yudi hadir terus ya kan. Bapak Yudi yang punya Melia Wedding, wedding make up semuanya ada. Kita kepengen kaget kawinan, nanging status
dadi penghalang. Si sabar bae Pak pokoknya mah Pak. Kayak yang Pak. Ayo. Yang punya Melia Wedding. Yen senok cinta kage putusna senok milia siji di antara kita. Pak Yudi apa saya? Milih, ayo. Mungkin wis takdire mengkene dalane demeni wong wadon masih ana laki ne aya padan. Aduh kudu berese aya padan. Bapak Yudi Bu Maya yang punya Melia Wedding atur nuhun. Aya padan Mama Zailin, Ayah Zailin, sehat selalu, berkah selalu. Masih bareng Darling Dangdut Putra Pusaka Jaya, Darling Wong Pusaka Jaya, asik. Ang Jayadi gawa gorengan beliang entok. Kita kepengen kage kawinan nanging status dadi penghalang. Bu Mama Kato bapen kawinan statusnya kudu bener dikit konon. Yen senok cinta Pak Yudi kage putusna senok milian siji di antara kita. Bapak Yudi habiskan dulu Bapak Yudi. Mungkin wis takdire Bapak Yudi mengkene dalane demani wong wadon masih ana laki ne. Aduh kudu berese. Toma Bapak Yudi Bu Maya yang punya Melia Wedding Organizer. Kok jasa di sini ya Pak ya? Mungkin wis takdire mangkene dalane demeni wong wadon masih ana laki ne. Aduh kudu nunggu berese. Matur suwun sangat yang ke Bapak Yudi dan juga Ibu